Pada Selasa 21 Februari 2023, sebuah rekaman viral di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan aksi baku tembak antara angkatan bersenjata Rusia dan militan Ukraina. Di Artyomovsky, sekitar wilayah Bakhmut, parit angkatan bersenjata Ukraina diserang habis-habisan oleh pasukan Putin. Geram akan perlakuan pasukan lawannya, pasukan Ukraina tak mau kalah dan langsung meluncurkan rentetan tembakan balasan seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Memasuki hari ke-363, Rusia melaporkan secara total 386 pesawat Ukraina, 210 helikopter, 3.139 kendaraan udara tak berawak, 405 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 820 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Блять, рука, пизда. Попали куда? Наверное. Рука! Медик! Медик! Сюда, пошел западано, пошел! Турникет, пожалуйста. Даю, Быстрей. Вот, сверху накладывай турникет! Ходи! Как побежал? Оружие на бою, блядь! Сюда. Это все, чувак. Чувак, это все. Все, чувак, он умер. Блять, идет поверху кто-то, пацаны. Поверху идет кто-то. Блять. Поверху. Пархом, крой. Крой, вверх. Вверх. Прямо на 12, пархом. Вот. Саня убит. Что там? Саня убит. Оля. А ты где? Он ранен. Сзади ранен. А вон де наши? Хуй знает, где наши, блядь. Саня, А ты что, так пришел и тебя не стреляли? меня не стреляли. А тут сверху они сидят. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.